Oh, di sini. Karat panas jaga jarak. Bentok gimana mati ngorok ki? Oh ya patuan. Marcel Yomaira Pomasusa Solanasang, kami Solanasang lagi persembahkan sama pembangunan gereja soal pembangunan kampung. Jadi 50% untuk pembangunan gereja, 50% untuk kampung. Jadi yate supaya data alai do sudah terung baik atas serahkan bang apa. Jadi yang serahkan itu ke kangku Bapak Ejel. Nah tarimai perwakilan gereja Sola Tondok. Dari Tondok gereja Stasi Patua. Stasi Patua atau yang mewakili nayar dari Tondok bayi dari kepala dan tarimai atau dari Pagasingan yang mewakili. Ada pola lan tarimai teh sawat tidak enak kita kebantu bakal kene kepala ada pola ini kok ada pola dari Tondok unte aku juga kalau bisa ya tarik-tarik deh masuk tarik.
dari Pak Lepin Serper tadinya serahkan ke gereja sama kampung. Iya tadinya nih. Ya, mewakili Dewan Stasi dan Jemaat Stasi Patua, Kikua Salianan yang pengertian Kikua Kurisma, Tuyona persembahan, Tuyona may parapuan, satu keluarga, Lako pembangunan gereja Stasi Patua, Kikua Kurisma. Kodako pato umau palit nakuha talela raka umbar kanakua kita semerasa gereja Salatan 12 tahun itu. Iya tuh pagkabi momentari hari kita. Isona sama na pato. Oh, dela mo pa. Untuk rapat dole mila tapos sa pengkarangan may kumi antar patutun nila ko tumang pata tama sa mayang situro kapatungan tas misa-misa at sangan ambe na anak na pinamasallo amin hindi ko na kamatian upuang ang kirampo makuras sumanga mapulay maparaya matikolo malabi imi belan na iya tu patundua may mamasemi inapon trobang lempan lakubat adikalegi lagi panata yuan na sara apa mintu na to opuang kisor or tulis pala ami anak kamu tonton urondong kan usi solangkan mi bengkan di patangaran oh ya mo jomo andi dua Kaya misulit yung tole ni Talapole. Sirona auto yun, be.
angin. Atau bayi kami angin. Simpo bukanlah. Jadi senyum aja. Ada mau ke simpo, kita nama tuh amor drama. Angin kan? Kemudian lagi sampian. Oh, meron kalau kita. Tapi sangat latif kayaknya. Sangat latif. Oh, mereka sudah kita kasih bebek dulu gaya PR. Di foto kayak ini. Makan guys. Ada gas ini kah? Awas belum masuk ini om. Foto. Jangan nikmati. Benar. Jangan nikmati. Serius gitu ya? Nak pulang apa? Tesok kan ada tu. BPKK. Oke, jangan nikmati. Si Banglola la ketengna sulona padang pada lati boka ongiran dan dibuduki daw te tongkonan kadang pada lati boka bokan lempon alina ki daw te panito la pak ulelean langala sumbungan rendah dipudukna gatomak rebutan la bertimbang ayo makareng anda Demi kesitan anak alunan lawan bersalah dan sangka losun di batara angka tomak panaka memai kira-kira hubungan salok nanti dulu di kota dulu di gemcet di kogubun ngabuangin di putarong buana nasi di kololo nasi dan lalong tu merasan muno kosiar angka temai to di kobarana ngalandong to di kolambak paunganan ta posus harian matoto bikin ceto menarang kusura bulan pande urroto roto bitoin lalan nate pondogo labu pun nate main kira-kira bak panale pangantai bikin lepas naring dingi lai pande boka mana ngabadua belana tontong bangsa ngambat senai buntun namali rak dan ombo tane te kaboro rampung na hindi daw gayang siyosong hindi daw sarapang situlan tadi puro-puro tumambang daw te sondong bulan na daw te pangkamanigin na iya rapon ko na tundan tumambang pating na nakabang banalimbang pero yung kaborong parir na nakabing tutuan lipu pagkamutundan tumambang ilang te tangan na tondo pero yung tumating dolang te lipuan lempang lang tiniliin na pada ngariliyatun
di genteng rinting daun minggu saban buah-buah kaki pak palumput doma tua mano kaki lah lento tanah temai ada na nenek mengkai lengki lalu nang susu kepe umam bisa rata dola di kota dolo mano kaki lah sampuan fisik yang susira di mote bang lo temo di mote bulan atau marasan ke naulan kita ulang rarak narara makambang na perendeng bulan lagi kebutan subiadiran maka libat naraka rampo polambanan temai buat narampan kapal polambanan temai tak ia orang tak ada segina tarampo gumumoi raka tatang kombo tamote lang tangkarang bulan goyok tang lidang tamote kaisunan kematar ka paliu aku talang angga kemak kapolanau nagbubulat tapi lalang umura buka masih yang sambut tangga butun terbinan keluarga si nenek-nenek busu katongkonan kemarin tirana keluarga si nenek-nenek busu tongkonan to talang bone belan na tarbuto si Yosok bimito si turanda di rempo untan atas kira rama kambadung ko di bulan ni bugutang si biadiran tutut matangkian suruh marasun bataru katongkonan dawalang letter A si daruk na katongkonan kemarin tinana ne sanda katongkonan kemarin tinana sa ne sanda tongkonan ne ayu buntau rampo tongkon ne batu malik tutun keboro nago anak tomate maras satu kambataru katongkonan dawalang letter B katongkonan kemarin tinana keluarga bati ne tikuraru keluarga almarhum bati ne tikuraru bone belan na taruto si Yosok mimi ta situran tadi rampung tanda ta sikira rama gambar unto ning bulan ni begutang sebiani ratu tun matangkian suruh marasan do kambataru katongkonan dawalang letter J na katongkonan kemarin tinana keluarga almarhum sane tua batu Esmina bone rampo untana tasik kira rama kamban untoring bulan ni bukutang sebiadiran tutun matangkian suruh marasan do kambataru katongkonan dawalang letter D lagi gua susimo sangrarata langan ki pamasya sambu damai tongkonan kada iyo tabe belan na makam bapa temai salurara salebu kulalangan di pamasya sambutan nabutun ya betul katongkonan kamarin tinana keluarga sane bunga keluarga sane bunga patua rampo matangkian suruh katongkonan kamarin tinana sane Irfan nenek Irfan patua rampo matangkian suruh katongkonan kamarin tinana katongkonan kamarin tinana sane Sei tu manite rampo tongkon membatu lago sabong Sei katongkonan kamarin tinana Papa Uti patua rampo tongkon membatu mali tutun kaboro lago sianenek nale mintu na to marasano padaro katongkonan si Sola mintu to marapu lagi ko susu mate besang rarato pagantanan bulawang talangan kirorongan edo mede tongkonan kanan atau bangku para pemain aku kita solana sang semua tabe dan ia manisang rarato pagantanan bulawang tanda buktung tar ke patulang tarka tang Malaysia lidang tama suling sayo kata lagi gua tabe tarampo pagaloloy de meja protokol nah kami kadang ada mai to mak rabutan langsung bungkudu kunang ka to mak kabonan nao bali dedona sang sampan ayo kana yang dedao gayang sioso sarapang situran tadi pakalima na anak na tampagayang bangso na panotara pakaminto sa saduan na tebua apa na leso karuan na dalu sa puluhan na bidang 32 kumuha minto na bainan kaluang tarang potongkon tutun sedikan na lante salun na bating kalolala na Mario tangmeraw tanak kada kurian sumanga tangmento bugbilag bisa rapulian paraya bila nasanda ulang itu dalam pagana kurian sumanga sanda kalau dendek itu dalam sabu pulian paraya sangadianna karampuan tarima solanasang na turu painan kalula tulangan ditimang makbulololong endek dirande maaw tangkina suan dena sauba na iya juga tonggonan talasung bulolong na laupu pendaunan perintinan na bidang Dorcas Bali katonggonan kemarintinan na bidang Dorcas Bali laku bone rampotongkon membatumali tutun kemuruk lagu siya mama adet marasan upataro katonggonan sola mintu tumarapu mintu napainan kaluang tarang potongkon tu tidak ambil turu-turu tumamak dote yang indah-indah tunah roh ritole aga dote sundong bulawan tu marasan no sulit kararap na bintin riwan malabit na
si pamatua induk si papanu karulungan angga anak nadadian bongso nakinakan sulamana kasaluarna telangan laki kambio santung sangarara nareki laki kabi iriti bulawan pak gantianan bulawan na ia matu katongkonan kamarintinan na si nenek rubak rombongan na si nenek rubak lamai patua tu lampome tanda mali itu utun kaborok lako si nenek edon sang siturusan sangat yang karena si nenek polan rombongan na si nenek napolan pak gasingan tu rampo tanda tasikira ramakamban untuk ini bulawan ibu kota masederan rampo mak tangkian suruh jomay anak nadadian bangso nakinakan la bina jomay baine sang pa atau dengan na tidak ambet kumako painan kaluak tamas solana sang ditimang magbulo sang lampah di rande mahao tang pilesoran. Si bapak nanti ya? Siya penganto ya? Bisa. Siya nari nasat dari kiblen ya? Siya nari nili ya? Siya nari bilian ya? Dito. Siya nari sawa ya? Siya nari wiwi ya? Abin ini abin. Siya nari aroy ya? Nari aroy. Persibay ini atau? Siya nari banda ya? Siya nari sulle ya? Siya nari koko? Nyance ya? Nyance dia. Siya nari lala ya? Memang persibay. Si bapak ni kan? Habis pun apa? Saya pengen ini polisi ya? Saya pengen beg polisi ya, kebelan ya? Saya ni melan ya? Pengagung, pengniel, pengtino, pengtato, sendok kama, pengenal, senetian, pengamo, ibu pesula, kamar kini di depan deh, tahu deh, yang minalan bila depan deh, pira menang kanina, dan amu pintu jadi ikutin tuh si talu ba kakado na, dan ada yang mesti bisa kan kamu tahu, kita ini beta kota amu tuh kita anak-anak, memang rumah tangga kita bisa di banotan nih, ya terus semangat. Dun lantai ada anak katongkonan tulangan ki pamas yang sambuk sangararakna ia motu katongkonan kamarintinan na siapong erin rombongan na siapong erin lamai te lili na tomak duang salu tidukun lamai padang ri tando-tando tu rampo untan data siki rarama kamban untuk dingin bulawan ibu kutang siaderan belan nataru kuto siosok nanek to situlan dadi rampo mak tangkian suruh tu mandak masuleng kararak na bintim riwan malabi ina lante tananan lantang mang aloto temo lante kulak di rande lulangan domai te tongkonan kumua mintu napainan kaluak tang ditimang mak bulos lampa di rande mahau tang telesoan. Dolo yung pamalit sa langan ng patwa. Nakatabi ka lako lona Toronto pa rin. Lako Papa Pastor, Papa Pendeta yung Pendeta. Siya lako kipambe, kipendo na. Hindi ko mati patondo, kag miyali ko tanah sa panam niya. Uy, sana ba lang? Where's the internet? Where's the woman? Where's the December? Where's the elephant? Where's the rubak? Where's the alien? Where's the alien? Where's the Russia? Where's the Tangna? Ya tak pira apa bagi kelompok apa kami? Bagi kelompok apa kami?
Reke Tanjung. Pasangan batu goreng. Baik padam tak semua. La kotoranin da toranan be dalana te tondok la butun na jo mai pira-pira baba na Lembang. Ala ko kita mintu solanasan tu marasan tong siapa tongkol lante tarampak kamarintinan. Ya tu kita na jo mai lihat tu. Meruku-ruku ko mai lamantakin deh. Utamanya aku nanti naruah matan kuroko pakat 1.000 bunga dari Sangatta. Ayo ke sini lamantakin deh mi tarim hitamnya. Yo. Kat 1.000 bunga dari Sangatta, KPC Kaltim. Tapi ini soalnya sange. Kue ini ata ya. Kue ini sang di Bayangan. Kue ini Rizal. Mama Muding. Nenek Mika. Nenek Carlos sampai Bayung. Bapak kita. Pwede na po rin tanggalin sa kabanon na lalana. Yo. Papa Melanie. Ane William Mantik, Papuluan. O kan nila ko din to yulu. Tanggalin nila ko dolo. Ano ipatarbo? Tayo ipatarbo ko tayo pinarampo to. Jadi yate khusus fokus bang kada lako liatung bilang na baka masel ako. Jangan sampai dia kami berharap kung nanti mana saya lagi khusus lihat dong sabab pada napanasan kinjata. Wah nenek banga, Bapak Perda, Chris Runtung, ala bertanya pergi anu pa, ongkar kapital le, yo kami sebisa. Yo, Bapak Jeffrey. Yo mirampone deh, kok ya di dalam alimban itu yo na lu na say tongkon. Ya, Papa Lisa. Ada pedol tayo pantang mo jawab Papa Lisa, pasipi tanan Nenek Beni. Yo Nenek Beni. Oh, di siya Nenek Beni yo. Nenek Adel. Dama itu Raja Utara. Ya, dari lu. Ya. Ibu Pendeta Sepi, yang bisa ngatondok itu bukan jabatan. Bapak Adel, Bapak Atta, ya bukan pendetanya tapi tondok. Ini Randi mbak, ya dukutnya. Ya lagi, kita dulu dukutnya dong. Nenek Randi titi, oh Nenek Randi 3 Muslim, ya 3 pendeta. Tapi sama Bapak Amos, oh, Pongrida, Pongyudi, dopira na yo tu dalle na mantakin de, aduh kamu ya tinde Pongyudi ya, Pongmoni, Pongrante, apa? Nenek Chelsea. Dia perkumika solaku yung milato minde. Nesere oh, tayo nabisa sa hindi pala ito nanay ano lapangan. Yo. Tayo di pasalayo mo dolo to. Sabar ako mi. Pak Jane dari Sangatta. Ali buda-buda tu Pak Jane sa wawa manisuli ko merantau. Yo bagian ni tau. Pinano pinala berkat to. Ya bagian ni. Bapak Dian ini lah nih, Bapak Dian nih. Dia orang merero menditu Pak. Oh, Giber. Anak dikargai mau undang-undang ini apa kau emang milako? Oh iya, tadomi. Ya susu. Oh iya. Di amandemen undang-undang sini toh. Yo. Oh iya. Panjang ini deh toh. Tayo tadi batas toh nanti. Tayo tadi batas. Kenapa? Kuman ini. Pengucian sih kuman kamu mulai. Oh iya. Dipending dipending. Si nasib bakal boy. Apalah tak untuk dari dua. Lah dan dua dia pari puak unte guntingin alino.
salirana tinaikan sunga tapos sunga mentang kaya rari penawa tapos penawa manggulo porong pulang matong pantingan di pulang matong nalasuli sangat na pulang nalalipudi siya nalipakalante ang talon ni pumua aku mo lalang kamasandangan tayo misa na tayo dugan na tayo pole talon na tapos tete tama pulang tama gamba suruga pulang Yesu tapos tete tela abagat tapos lambanan ia mo ba itama patungan Syria pengkalosora sampang pating kimotundo pangotonan Marioki tabi lanangan labi kambyo santung sangaranak kalami datang kunang kada tanda manasana tujuan na katong kunanta tang lana betiram kang tuwata tang lana bodi kang parayanta iya matul katong kunan kamarintinan na siya ni Ela katong kunan kamarintinan na siya ni Ela lumay tampo rampodong kun membatabali itu kun kabaro na ko siya babak na onel katong kunan kamarintinan na siya baba Ela siya baba na Ela tampo rampodong kun membatabali itu kun kabaro na ko babak na onel katong kunan kamarintinan na siya baba putri siya baba na putri tampo rampodong kun membatabali na ko babak na onel nagatungkunan kamarintinan na si Bapak Yusri Bapak na Yusri Dumay Kalimantan rampotongkong mimpatu bali tutung ke bawah lako si Bapak Naonel mintuk na to marasan bataru katongkongan si Sola Mintu teman ratu na kami kadang na kami teman rabutan langsung dengan puluh nang katong kagonan tao ang gabali tayo masang samba na yung kanan kamu makan ketika makan apa kok? Iya. Itu. Itu marah. Bergaya. Di shooting. Tabe bergaya kok. Buko ikan. Ini mari makan guys nih. Asik. Kemana kami dulu kita? Iya, dah aku apa?
Oh, amo anonimisan niya. Hindi ka anonimisan. Oo. Sorry dong. Kami sibuk di kumande. Sorry kakak. Pero kita janda-janda di situ tamu-tamu kumande. Janda. Kali kami soal dua. Mau soal apa Apa ini? Oh iya. Kita lagi makan guys. Memang ya bohong ya. Ini nenek ko. Nenek ko. Oh, dia alam mo bisa-bisa dito. Oh, naman. Kenapa na bisa-bisa na lang talon.
No, kenapa nasusi pa? Kita kenapa? Ah, tara, nakita saya. Oo. Natiro ya. Oh, nala mo mamakalas na lagay. Atau mana nanay nala. Motor na lauran ka na la. Sa